Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Oscar. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sipod ubingak, saan kon anarik na ti panangipatag ti amak. Kanayon dak apasakitan, iso ang nagdesisyonak nga agtalaw iti balay mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Oscar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oscar, anak, at tuyan ti kanem. Nasken amangan ka. Iti kasta, saan ka ako mabsot? Apay akas jay ni tatang, nanang. Apay amaanusan nyo tikas jay nga ugali na. Ala, mangan kakit din, anak ko. Anya nga tanu panawan tayo ni tatang, nanang. Ay, awan mo't nga rod ti sabali apapanan tayo. Uray sa dinon, nanang. Tinapatag. Umadayo tayo ka ni tatang. Saanan, anak ko? Maano sakpay mat? Anya. Kaya't siya ka di asawan, nga agan-anos kayo latan. Kasanulaangan, no awanan ti panagbaliw ni tatang. Ay, kat, makaamuditan, anak ko. Ay, no apay mat ngamin akas kan kwa na pailaan tinakiasawaan nyo. Yan ko na, Oscar. Nay, ada kamot gaya man, lakay. Wan, ito'y ko pa dangdanggan ti saritaan nyo. Aglisi ka man, nena. Ay, anya ka di manen, ti aram idom, lakay. Ikak lang iti pagnakmanday tanak mo. Aglisi ka dita. Ay. No di mo kaya ti mayraman. Di mo kabilan ti anak ta. Oscar, anak, tumaray kahan. Agawa aham. Nanang, tumaraya kon. Saan ka tumaray, Oscar? Uray sa dino ti paglamangam. Sapulan ka. Tandaan am dayta. Nabambanog akon. Ay, di akon kabalan ti tumaray. Ay, saan nabalay? Nakaadayo ako ni Jebalay. Ay, ni, apay akas to ti mariknak. Kasla maulawak. Ay na, nagsamitiisa mo itaama nung Tony. Wan taadamatan na biro ka kapag trabahwak. Masapol ka di pa'y ngagtrabaho ka? Adumatan ti kwartan. Kandakkel ti tubom iti negosyo. Wan ngam kurang day jay ading ko. Manong Tony, kasla adda na kay ti kalsada. Ay wan ngagpayso. Isardang mo tilugan, Jessa. Siya kung timapan mangkita. O sige, Manong. Ala, Jessa. Naawanan iti puot. Nasaysaya at siguro naiyawid talangan. Adayumat nga ro ti ospital dito eh. Manong, amangan no ibagada akinidnap mo. Saan aday ta ti panunutem ading ko? No ibati ta dito eh. Amangan mat numatay. Weno saan? Adda ti dakas ama pasamak kan kuana. Ala, tulungan na kamang bagkat dito eh. Sige, Manong, tailugan tayo ti kotse. Ha? Sa dino ti ayan ko. Manong Tony, nakapuutan. Nasaya at matno kasta. Sino kayo? Kanapay nga daak dito eh. Nakita da ka ngamin iji kalsada. Awan puot mo. Iso nga inyawid da ka dito'y balay. Tama nga no adadakas ang mapasamakan ka. Anya ngamin tinapasamak. Nagtalawak, manang. Manang Jessa ko na.
Si Kangay, anya tinagan mo, ading. Oscar tinagan ko. Manang Jessa. Hay na, imbag ta nakapuot kan, Oscar. Adto'y ti kanam, amangan numabisin kan. Agyaman ak ititulong yo. Mabalin ka di adituyak ng agnaad. Diyak pa'y lang amin kaya ti agawid. Nakariing kagaya man, Oscar. Umay kan, taagkapi tayo. Saanan? Saanak pa'y amabisin, Manong? Umay kakit din. Saan kan ngagbabain? Aywan gayam, Oscar. Agad adal ka kadi. Saan, Manong? Awan ngamin ti kwartami. Isuahis ko lang tinalpas ko. Okay. Nasken akasaritam dagiti naganak mo. Ipakaamom kadakwada nga adda ka ditoy. Amangan numadanagan dagan ka. Saanan, Manong? Amangan numaltratunak manan ni tatang ko. Bayamon, Manong Tony. Anya nga ta, no pagadalom iti kolehiyo. Nasayaatan ako nam ading ko. Ngam saan akas karina, taamangan numakaswanak. Day talaang Pang-asiyo ko, ma. Tulungan dak. Oscar, awan ka diti kabagyam, amabalin a pagpatulungam. Siyak ti makaamo ti panagadal mo. Ngam nasaysayaat kuma, nga ipakaamom kadagiti naganak mo. Pagadalam latan ije San Fernando, Manong. Wano ije Bagyo. Naimbag ijay, tadak akadwana. O sige, panunutek pa'y, ading ko. Nakapagpanunot ka ka din, Manong Tony? Wan. Si Kangay Oscar, kaya't mo kadimat lang ti agadal. Uwan, Manong Tony. Nukas tangarod, agsagana ka, taaginrol ka ijay Bagyo. Ijay kalatan nga agadal. Saan abale, taadamat ni manang mo a Jessa, amang kadwakan ka. Kan maysa, kanayo nak nga ada ijay Bagyo, ta ijay ti ayan ti trabaho. Agyaman na Manong. O sige, rumwarta inton bigat, Oscar. Tamapantag umatang kadagiti gamit mo. Uwan, Manang Jessa. O sige, umay kayo nga rudan, tamangan tayon. Agasam man, Jessa, tagimmatang ka manan iti shoulder bag mo? Kat adupay mati saan mo nga usaran, anakatambak ijay cabinet mo? Ni Manong Mat, saan apara kanyak data? Ha? Para kin ni Oscar data. Anya? Ay, unay yan. Manong Tony. Anyat kaya't asawan dayta. Bakla ka kadimat? Uwan, Manong Tony. Sapay ko matamaawatam. Katwan awan karbengak nga agungat kan ka. Kan maysa, bakla akmat, iso ang maawatan ka. Ay, gayam, Oscar. Anya ngay ti kurso nga alaam. Uray jay kababaan laang, Manang Jessa. Oscar, saan aparikot ti kwarta kanyak? Tinapatag kat makaturpos ka. Alaam tay kurso akapkap na kam. Anya ka diti kayat mo? Medtek ko, Manong. Nasaya at dayta. Inton Lunes, kuyugan ka amapan aginrol, ngam masapon nga alaam ti card mo. Sapay at ijay balay, Manong. No kasta nga rod, inkaalaan inton bigat. Urayin tapay arumwar ni tatang, Manong. Tapno saan data makita? Isu ka ditay nakabado iti black nga adaigam na nga arak. Un, Manong, iso. No kasta, saan tapay abumaba dito'y lugan? Sapay kat nabartag. Un, Manong, ay, mamartak ngamin ti amak. Ala, kasla danugan na to'y lugan. Oscar, aglamang kapay dita. Tapno saan nakaamakita. Ay! Kasino ka, ha? Hey! Apaya dito'y paraangan may tinagparadaam, ha? Ko, uncle, adala ururayak.
Pumanawak matlaang adagos. Anya? Bakla ka mo't gayam. Sapay kagurgurak dagiti bakla. Uncle, adda ka din na aramidak adakas kada kayo, tapno guraan nakmat. Nakon, sayang lang, ti oras ko makisarsarita ka. Ay na, makapanervyos ni tatang mo, Oscar. Kunaklakit din ng danugan na to'y rupak itay. Sino day takaduam, Oscar? Ni Manong Tony. Isutimang paadal kanyak. Anya? Ay na, Oscar anak ko. Apay nga itakalaeng. Manon nga aldaw abinirbirok ka. Kunaklakit din no dadakas anapasamakan ka. Nasaya atakmat, nanang. Adda ni Manong Tony anang tulong kanyak. Nanang, saan kami nga agbayag? Taamangan no agawid ni tatang kat makita nak. Umay ko lang alaan ti card ko. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Agiskwila ak ije bagyo, nanang. Ang maawan kwarta tayo. Nana, siya kung timang paadal ka ni Oscar. Nana, saan kayo ang madanagan? Tanasaya at ti kasasaad ni Oscar iti sidong ko. Itad ko amin ti kasapulan na, tapno matulungan na kayo mat, inton makaturpos. Agyaman akno kasta. Tunay. Nasaya at mahit no saan nga agawid dito ni Oscar. Taamangan no mapatay ti amana. Agyaman ak no maawatan dak, nanang. Wen, saysaya atom nga ron ati aga-adal anak ko. Tapno saan ka maipada ka na kami kanit atang mo. Nga awan adal na. Pagyamanan tayo launay. Taada si dadahaan at tumulong kan ka. Nanang, kat ikarik. Intun makaturpusak, kat adan trabahok. Tulungan kayo. Si kamat gaya, Manong Tony. Wan, ading ko. Ayan ni manang mo, Jessa. Saan pa'y asimang pa at Manong? Kumusta ngay matipanagadal mo? Nasaya at Manong. Panagkunak, kat may saak ton kadagiti honor student. Wow! Nasaya at ano kasta? Tapno at damat may panakkel mo, At to'y gayam ti allowance mo. At dapay mo tay kwarta nga interview, Manong. Ala amon daytoy, tainayon mo. Daytoy naka-envelope, itad mo kan manang mo at Jessa. Allowance namat dayta. Ala, sa anak nga agbayag ditoy. Ngamin, naskan nga agsubliyak ijay laon yun itamatlaeng. Taada ti jutik. Manong Tony, anyat ar-arangidam ditoy. Inyag ko lang ti allowance yo kan ni Oscar. Wow! Manong Tony! Nagado tinagbaliwan ti balay kalpasan ti 3 atawan. Kasano, 3 atawan asaan kayo anagaw-awid. Takanayon mat nga iigmot ni allowance mi, Manong. At dagaya man paradang anditoy. Ay na, nagpintas ti impaaramid mo asyad itirwar ti balay tayo. Wan, tapno mabalin amayo nagtilugan. Kasta maten ti shed. Tapno ada ti pagtambayan tayo. Kumusta mat nga tanda, nanang? 3 atawanan tinapalabas. Sipud nagkikita kami. Oscar, nagulimak kamat. Adda ka di parikot? Nalagip ko lang dananang. Kumusta damat nga tan? Mabalin mat asarong karam ida.
Mabalin ka di, Manong. Wan, ading ko. Oscar, anak ko. Ay na. Nanang, siyak da ito'y. Ay na. Talon sa natawan asaan ka anak kita. Ala, umunag ka garud. Anak ko. Nanang, apay akas tatilangam. Masakit ka di? Gagangay latrang kaso na ito, anak ko. Ayun gayam. Ni tatangay. Ni Manang. Agtrab-trabaho ni manang mo. Agam ni tatang mo. Duhan atawan tinapalabas. Manipod pimanaw. Anyat kaya't yu asawan, Nanang. Pimanaw ti amayo. Kat aging gaita. Saan na nagpakpakita? Anya? Ayan na nga rin itangay. Diyak amo, anak ko. Saan mo't anak te-text? Wano imawag man la kuma. Tapno ipakaamo na no sa dino ti ayan na. Apay asaan yu asinapol, Nanang. Kasano asapulan me, kat awan mo't kwarta me, anak ko. Kan may saan mi nga amo ti pangsapulan mi kan kuana. Oh, apay amalmalday ka, Oscar. Final exam yu ita. Saan ka di? Manang, exam mi ita. Kat, anyang itar aramidam. Ay, dakkel ti parikot ko, Manang. Apay, anya ti parikot mo. 2 atawon gaya man asaan anagaw awid ni tatang. Anya? Manang. Ay, ala. Saan pa'y aday ta ti panunutam ita? Agsagana kakit di. Tapag sa saritaan tayon to day ta aba nagkadamanong Tony, kalpasan ti graduation mo. Ay na, agyaman nak, tanakaumay kayo. Manang Zailin. Nanang! Wan, saan ang mabalin asaan kami umay iti special nga aldaw mo, ading? Wen, anak ko. Ay, naimbag pasinukon na kami ni manong mo aton eh. Ay, Dakkel ti utang tayo kada Manong Tony kan Manang Jessa. pudno na ita, anak ko. Congratulations, Oscar! Congratulations, Oscar! Si kakaditi kabsat ni Oscar. Wan, siyak ti manang na. Zailin tinagan ko. Maragsakan kami ta nakaumay kayo. Ay, agyaman nak, ititulong yung iti anak ko. Tony, Jessa, amok adimi kabailan asupapakan ti kinaimbagyo. Isuan ni Apo Diyos laengan, ti makaammo amang subalit iti kinaimbagyo kada kami. Nana, saan mi mat nga ipagpabayad kada kayo? Maragsakan nakmatlaeng, tanatulungan mi ni Oscar. Si Kamat Oscar saan aga po ta nakagraduar ka? Kat saan ka nga agawid ijay balay? Guraan ka, no aramidam dayta. Wen nga rod, Oscar. Imbilang da ka akabsat mi. Kat sapay la kuma, tawan ti agbaliw, ha? Ha? Wen, awan pagdanagan niyo, Manong Tony, Manang Jessa. Siyaklat tatay Oscar, anaam-am mo yo. Dakkel a pagyamanak iti Dios, tay naramat na nga instrumento da Manong Tony, tapno makaadalag. Ita, naadaan akon iti natalged at trabaho. Kat agingga ita awan pay damag mi iti amak. Impabirok mi, ngem di milatta na birukan. Tuy pagayam mo, Oscar.
Pagayam Oscar, kablaawan ka iti panagbaligim. Kat di ka kumamakaliplipat, kadag iti tao, nakatulong ken ka. Numay papanmat iti amam, saan kayo kumangagsardeng amang birok ken kuana. Ket sapay la kuma, taawan dakas, napasamak ken kuana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Oscar at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Michael Lugitan. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanday-toy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.